Ko tā te kāwanatanga, nā te tapahi o ngā tūranga mahi ki te rāngai tūmatawhānui, ka mimiti haere te pūtea ka whakahou hoki ko ngā ratonga. Heoi, ko tā ngā uni ana pēnei i a Pukenga Here Tikanga, kua he ngā rā. This is devastating for us who represent workers in the public service, including our Māori public servants, who do an amazing job every day, representing our people in these spaces and working to ensure that Te Tiriti o Waitangi is upheld and that kaupapa Māori are advanced within these agencies. E ai ki te uni ana rā, koni atu i te kotahirau o ngā tūranga ka ngaro nei mai i te puni kōkiri, ahakoa kua whakakore kē ētahi tūranga. Ko tā te kaihautu Māori o Te Pukenga Here Tikanga, a Jack McDonald, ko ngā tūranga Māori me ngā tūranga Tiriti, ngā aronga o te wā. Various agencies like Stats, Te Pukenga Kōkiri, Ministry of Justice, Ministry of Education, entire Māori and Tiriti-focused teams were cut. Of course, they also disestablished Te whāora, the Māori Health Authority. Each of the regional agencies had Tiriti-focused teams, and then the new agency, they're combining all of those functions into mainstream teams, so there won't be a specific Tiriti or Māori-focused team. Ko tā te tari o Minita Nicola Willis tērā, e kia nei nā tēnei e tūtatāna te rāngai tūmatawhānui mā te whakapiki i te atamai hangahanga me te penapena. E ai ki ngā kōrero, mā ēnei panonitanga e penapena ai te rua ira whā, piriona tāra i ēnei tau e whā. Kamatu ka tuku atu ki ngā tūkanga pēnei i te hauora me te mātauranga. E ai ki te mema pāremato te wā a Willow-Jean Prime tērā, kareka he rautaki tā te kāwanatanga ki te tautoko me te hāpai i tēnei whakatau. A te ahiahi nei ka pātai a Willie Jackson kia tama pōtaka e pāna ki tērā. He aha te pānga o ēnei whakakorenga tūranga mahi ki te iwi Māori, me ētahi atu. E mōhio ana tātou te toko maha o ngā tāngata hore kau he mahi. Ko ngā tātauranga he nui rawa atu. Rātou e rapu mahi ana. Ko ngā whānau Māori. Ko ngā taitamariki me ngā rangatahi Māori kore mahi. Nō reira, he kino tēnei kōrero a te kāwanatanga. Mō ngā tāngata katoa, engari e mōhio ana ka pākino nei tēnei ki ngā hāpori, pērā i te taitokerau, pērā i te waipaunamu. E haere tonu ana te whakakore mahi i timata ai i te tau 2023. Me te matapai ka whakakore tonu pea te kāwanatanga i ngā mahi o te rāngai tūmatawhānui. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.